Faitawina sina upu mai la fiong pa ia le tua. Fai ma upu o le whaafeilo inga le nei Afiafi. Pa ia maua lungo le tātou ngā luenga o ao. O te vivi atu ia te oe. Wana whai au e ala ai o na matautia maofo te le ai. O mea na e whaia o mea mamana ia. O au matu ai loa e au nei mea. O le sa Afiafinga le whaisalamo o Tavita. Na sa Afiai le whaisalamo o Tavita. Ma whaafitai ai, ma vivi ai ilo nā tua ma whaapeifo. O te vivi atu ia te oe. Awana whai au. E ala ai o na matautia maofo te rei. O ngaruenga mamana, ma ngaruenga ofo ngia lo tātou atua. I le soifua ma lo tātou ola, i le malama e lo tae au, ma le ngoto i fo le la. I la whai ai whanunga le lei, i whea ngai whea au ma ngaruenga. O ngaruenga ia e ala ai o na tātou whapeifo whatasi ma Tavita e vi ia oi. Awa na whai au e ala ai na vi ia oi lo mātou atua, i le matautia. O le ao le atua le soifua ma lo tātou ola. Rau fia le ne Afiafi o folo fatu ma whaatalo fatu. Mua ono vi ia lo tātou atua le presetene ao le kalesia. I lana taita inga i lo tau soifua i le urufafo ma le urufale. Le ngā te lea e whaatalo fatu i lau sunga te teita i ao pasta wili papu ma le Faletua e tiana ma le no whaalo. E vi ia le atua o lo mātou maua pea tala. Mo mātou whaalongolongo atu i le ao le atua i le soifua i lau sunga te teitai. E vi lava i na matua le soifua e vi ia le atua. I lau loto e ala i le wheau ma ngā ruenga na matai. Wa wala au ina ai i lau sunga ma le ainga. O folo fatu ma whaatalo fatu. I le nei Afiafi le suafa manu malo Yesu Keriso. E le whangaloina le paia lau whai ngā ruenga i le sunga le au tusi ma le Faletua. Sunga le teu o loa ma le Faletua te itai o mta ngā ruenga. Whai whiau malo lo manu malo. Ta ma tina mātutua le au whai ngā ruenga te tofia le atua. Ai le ngata i lea o so se mta ngā ruenga o le nei ngā ruenga sa mua tuto tasi. Fia e o folo fatu ma whaantalo fatu. I le nei Afiafi ala le tātou sauni ngā Lotu i le nei pō. E le whangaloina le mamalu whaamata e fio lo tātou atu nuu Samoa. O e o loo maua mai le nei porkalame o whai ngā Lotu a le kalesia. A so fitu Samoa tuto atasi o le toi fio mai. Ia tau i nei a whaamunuia le atua e ala i lau whaafonga. I se whe au whidifilia o le nei pō. La tu nātu whaapitoa la vanoa le i le au whaipese. Ia wase vi ingo le tua e wha maua lunga inai. Le fina ngalo le tua. Ma ia veo se vi inga e ta tala ilo fina ngalo mo tātou loto. Au tātou saune wha longo i le fina ngalo le tua i le nei Afiafi. Whaaftai. There
puno mai lo wa la fa ya tanto te talo. Lo mātou te mai oro soifua I le langi. O la mātou saune whalongo e ala I lau Afionga fola I le nei po. O oi o le whaia o ngā sili si e pa I atu I fina ngalo mo mātou loto. Ta lai ma ia tā pena e pa u I aile whatu o le aluruina I le nei po. So sani lau fio le me whai ngaluenga o le a whalauina lau fina ngalo. Ina ia vi ia oelo mātua tua e le au noa e whaavavau e whaavaulava. Amen. Ole, mau au tu o le tātou whiau le nei Afiafi. Mo mai le tusa le mua mua pe teu lon tau pe lua lon whau pe tolu sa yo o ilona whau pe lima. Whaafonga le lau whai tawina. Pe a whai o toi loa yang le lei lava le li. Wo tau mai ia te ia o le maola o ia. Na lafo ine tangata a ua filifilia ele tua ua tau lava. Whau pe lima o tau foi wa tina e o tau e pei o maola. O le fale anganga. O le awosi tau langa pa ia e avatu tau langa fale anganga. E malia I le tua ona o Yesu Keriso. O whautuina le whiau le ne Afiafi. Le au tu e whapea. Ia tina e o e whapei o se maola. Ma ia e a mio wha maola. Le kalesia le tua e meso I la tau o lo maua mai sau ni ngā lotua le kalesia. Whai mai whiau le pole nei. Ia tina e oe whapei o se maola. Ma ia e a mio ai wha maola. O tātou whalongo I ala I le whiau ma le fionga le tua I le nea Afiafi. Whai mai whamtalanga le tuispa ia. Wo tau o mai ia te io I Yesu lea. Oi o le maola. Oi na lafo ina tangata. A ua filfilia le tua. O le whiau le Afiafi le nei le kalesia. I le tau whamtalaina le nei maua loa o na sila fia e tātou. A iere mafuanga wa lai o na u filfilia au mai whiau le Afiafi nei. E ala le upo le apostolo Peteru. O le atua o le maola po Yesu Keriso le maola. Fai mailor fam talanga tispa ia, watina e aile kalesia le tua po oema. O nau mailor maraongor whiau le Afiafi nei. Fa peina ola Yesu Keriso le ato le maola. Watina e aile nei kalesia po oema u le te whafafonga mai whiau le pole nei. Maua avatu ai o tātou tangata e peo se motu le ola. O se motu pe, maua whapipi ma olo Yesu Keriso. Ona e olai lea mo olai. Ma whaangala nai whamari whiau le Afiafi nei. Ia tina e oe le kalesia le tua. Ia whapei o se maola. Ma ia e whaia mio le maola. Wai tele ma tele tangata e whatu ai loa i wharasae pei o se maola. E ao yaso le vai yaso. Kwa pasia mana mape. Au ta ua na au le Afiafi nei. Te le mana e fa umi. Tātou fa solo. Many people grow old but never grow up. Te lo tangata ua matutua le soifua. Au se upu le tupu I lunga. Lai ai avivilu. Au le ata foi na le ola fale anganga o le stangata. Wa leva no lotu. Wa matua I tono le kalesia. Au le soifua ma le ola fale anganga. O lai ai le ima faina tupu. O lai ai le titi. Maila whamtalanga le whiau le Afiafi nei. Jesus is living stone. Po le maola. It's a foundation. Or he is a cornerstone. O le māturi manu e fua iai. Pe o le whaunga le fale o masani ei tātou. E fua le whaavai le fale le māturi manu.
E whapena fo le ato le kalesia, ma le ato le soifua ainga ma tangata tai totasi. E whasao lo o langa ma lo o langa. Ia Yesu Keriso o i o le cornerstone po le maa tuni manu. Po le maola. Ina ia atina e ai o e maa. O le maa pe. A ia ola i lunga o Yesu Keriso. Ma ia sao ai le soifua. Ma lo tātou wola o tātou iai le nei soifuanga. O le veanga mua au le fiafinei. O le manaonga. O le manaonga o le atua i leo so manaonga o le manaonga o le atua. Fa mai le manaonga o le atua i lana i kalesia. Ia tina e ia o tau ia Yesu. Awa o ia o le maola. Upulo le atina e. Fa fonga tātou la tātou fa solo. Atina e lo ringa o le pio, to build. To build you lo ringa o se tangata o se mea ua fausia. O lele mana ar fea ua le tua le fiafine. Ia toe fausia e ma. I lunga ia Yesu Keriso le maola. Fa fonga la tātou tusu e fesolom ta upe fa. Fa upe suma le lima, fa upe suma le ono. O le watina o le atina e le po le tupio le mana o ai le mana ongo le tua le pone mo la nei kalesia. Ina ia avea o e ma u matangata ua mio fa maoni le alofa. O le atina e lunga ia Yesu le maola. E avea ai o e ma u tangata le kalesia le tua. Wa e a mio fa maoni ai le alofa. Lalo wingo le fa mtalanga. Wa e a mio fa maoni ai le alofa. Sa ele fa maoni lo molofa. Ai ao ina tina e ma ule kalesia ya Yesu Keriso. Ona mio fa maoni ai leo lo molofa. Tati e ia lo molofa i lo tua oi. Tati e ia lo molofa i lo ainga. Wa ele ise tangata e lea lofa i lo ainga. E pela ia tatou o tatou ainga. O le tangata malona fa sino manga. O le tangata malona tupuanga o le mena tupu ai na tofi ai tātou e le tua. O lou tupuanga o lou whasinomanga e te alofa i lo ainga. Au te mana e tau ia te oe mau le tae e la fiafini nei. O le whaamaoni i le alofa lau te mana e tala noa tuai. O lou alofa lea i le tua. Alofa lea i le kalesia le tua. E te langolango ina le kalesia le tua. E te langolango ina le tua. Ina ua tina e pa ua piori tātou ea Yesu Keriso le maola. Ona ea mio wha maoni ai lea i la lofa. Ia tutupu i tātou. Ia te ia i mea uma. Ua tō ese le tangata tuai o loo ua leanga. To put off your old self or my old self. Tela le sangata o le la uma nei tau sanga o nai ai te taalo leanga i te tono le kalesia le atua. Amen. La uma nei tau sanga o lea e le ilonga na mautu sau me fai mo le atua malana ngaruanga. Ma fuanga na e mali mana ongor fau le pole nei ia tina ai oe mau ia Yesu Keriso le maola. Ina ia fa maoni ai lo walofa e te alofa ai i le tiute na vatua le tua ia te oe e te alofa ai le kalesia le tua ma e alofa ai lea i le tua. Ia tu topu i tātou ia te ia i me uma. Ua tō ese le tangata tuai o loo waleanga. Tangata tuai na amata mea nei tausanga. Lea la a uma le nei tausanga le kalesia le tua. Ma nao le tua i le afiafi nei. Tō ese le tangata tuai. Eupe lua suma de tolu. May to be made new in the attitude of your minds. Ofu o tau di tangata fau a whaia e wholinga i le tua. Rau whapetania le mai e se le taua. To be made new in the attitude of your minds. E le whapea talu whare mai e sui ailo ma fau. Amo meo thoughts. O me manatu yailo ma fau. Mana o le tua e au le fiafini nei. Pe atina ai tato ya Yesu Keriso le maola. And then you made a new attitude
of your minds. Ua sui lo mafaufau. Pai le toi mafaufau I me le anga. Aua e mafaufau I me le lei. Tuso le wala aua le atua. Ofu o tau le tangata fau a whaia e fōlinga I le atua. I le ami o tonu o le ami o le lei ma le whamaoni. Tau e tau sau nanga le sunga e pasi ngalu e sau noa I le telo taimi. What is nearly right is not right. O le ami o tonu ma le ami o le lei ma le whamaoni. E mana o le atua I le afiafi le nei. E atina e a Yesu le maola. Ona e whaia I lea o mea tonu. O ami o le lei. A toa ma le whamaoni. E te whamaoni ai. I lou wala wina ma lou whirwhilia na whirwhilia I oe le atua. Fesolom tau pelua whau pelua suma le lua. Ia whaia oe mau mafio anga o le atua e mau ai le atua. Le mele mana o ai le apostolo Paulo le Afiafi nei. Ia whaia oe mau le kalesia po tangata o le atua. Ia whaia mafio anga. E teu nuu I sa moi o la toa fio anga ina ia le lei. Ma matango fie. Au oe mau o le fio anga e fio ai Yesu. E le mawhaina I lo e tangata le atua. Ai lo e tangata o oe mau o le fio anga o Yesu Keriso. Whaia la mio tonu. Whaia la mio lei. Wa e whaia le whamaoni. Ma ua tu ese le tangata tuai. Po mua koe ni te tonu whau pe iwa. O le whai ngā luenga. O le whatoanga. O le whala o le tua o tau. I tātau o le mea whai ngā luenga nau mai o le tua. Can you imagine e kalesia le tua? Ai o whai ngā luenga le lei umatangata le kalesia le tua. So se tafolo iai le kalesia. E whai ma whatoanga. E whai ma whala o le tua. O oe ma. O te whai atu e le ise me tase nunumi ai. Pe ngā seo le kalesia le tua. Pe a whai o oe ma o tangata whai ngā luenga le lei uma mo le tua. O le mafuanga I mana o mi ai. O na vea o tau mau ma maola. O le fale anganga. Lango oe ma o le fale anganga. O tangata osi taulanga pa ia. E la tau te avatu taulanga fale anganga. E maalia I le tua. Le upulo le maalia. Whapetania mo acceptable unto God. Ringa I maalia talia ina le tua. O taulanga tangata ua ola I le maola ma ua amio wha maola ma ua tina e ia Yesu Keriso. Awa o la tau o le fale anganga o le osi taulanga pa ia. La tau te avatu taulanga fale anganga e maalia I lumo le tua. Banga I lua o au. O le wingo le maola. E fesolom tau pe wharon whau pe sumale ono. Whamari vanga mua. Whaalata atu I le atua ma le whaamalosi. Se loo tau le teimi nei o mātoi nei Amerika le ua. Toe saule. Wa toe increase I lunga lalu al whaamai. Me se mātoi nei Utah. Lua wa yaso le ua. Au mai sau nanga le kovana. E toe. Wawai te toa I le lautisten. Ia toai ma le weingo tātou maska. Wa topu le whamai, mo toi malosi sa ur whamai. O leisi tangata wa mata ona maur whamoi moe. E iniso tangata le matunga luenga na afia le ngase ngase. I lau wa ai ma lau tilo ati ai wa leisi whamoi moe. O lau tala na whai ai whalango lango I le tua, whalatalata I le tua. God is with you. E le whaingo fia le whamai. Ar wheau le mo le Afiafi nei. A tina e tātou ia Yesu Keriso. Pe o no mai whawhita auli. Pe o le musa sao le afi whawhita auli. E le aise me tasi e te whewhe ai. Mai le wheau le tua le pōne o le wingo le maola. Whalatalata atu I le tua ma le whamalosi. E ino le tua le kalesia tangata. E whaia langa luenga ma le limba vai. Mana o le tua I e malosi mo malosi. E le o le malosi e vato le tangata. A le malosi au mai le tua e te whaalatalata atu iai.
Persuma le lua me fau persuma le fa le feso e fa. Ua tama matua, ua tama matutua. For a mature man or a perfect man. Excellent man. Excellent servant. Ua tama matua. O le ala le titi o tau sanga o lo saifua. Pea o ina tinae o ia Yesu ke riso le maola. Wa ea mio ai wha maola. And you become a mature man or a perfect man for the Lord. Nobody can change you. Nobody can turn you away from a perfect way to serve God. Langa wa e tama matua. Malama le tātou e esa mo tama matua mo tama ni. E le o ni tama ni. To mele ngana e leni le upu le tama ni o le nepi oi. Nepi oi e sau wai upu i o le infants. Ringa is a baby. O babies tama ni. O me esa me fai tama matua, ma me fai tama ni. O me fai tama matua i le tangi vale. E le tu watu loa na o ia le kalesia e fai anga ruenga le kalesia tangi loa. A le tama matua, wati na ia Yesu Karisto le maola. Po le ale teleru inga ma venga e fae mai. E ma fai na e fai a. Langa ele o oio ni tama ni. Se vai fai tono lo fale vai fa lo e kalesia ma la mutanga luenga. E fia ni tama ni o lo ia i tono lo e kalesia ma lo wa inga ma la mutanga luenga. E fia ni tama matutua. Tama ni e na o sinta mai mea tangi. E ma losi pe ato tele. Ai ana o ia loa. Wale mwhai lo se mea. Ai ato tele loa. E vaila le leo. Vai fole la we kalesia. Vai fole wa inga. Pe fia ni tangata ni tama ni i tono lo wa inga ma we kalesia ma la mutanga luenga. A o le tama matua. E mafau i lumanai. E tama matua man, a perfect man. E mafau fau man ngaruenga le atua. Wael o ia faya. A o le atua e vatua de malose faya hai. Ua maola. Po ua auro tātou peon tā ua tātou te ua loa wao. A o ina le leise me faya tangata whamari te ua loa. O le aulo, se ola ko inga le o le aulo. E longi aulongi kamangi. Au mo meo auro tammat tua. La tu te faya le au man ngaluenga le tua wala wina mato fiai. I la tu le tua. Vanga fai ulot fai le fiafine. How to become a better thinker. Thinker. How to become. Fa fonga la tato ese tau. Spend time with the right people. Ino o tātou sa mo e fia tera le watu le fale foi le na mui muinga lai fai ai. Masuanga lai fai ai. Langa foi o tātou sa mo a le fai ni talo tangata ma fai se tangata. E le leini na tau suanga man talo noanga. Ar fe aula le fiafi ne o mo tangata. Tamani ni i ma tama matua. O le tamani ni always love to spend time with negative people. Negative thinker, never negative thoughts. All the time mature man or a perfect man. Spend time with right people. Why don't know e kale sia mana mtanga luanga. Why poran ma fuanga leina e fai e fa vai tau la foi au pengo de tau o luanga le tua o le mafuanga vai le sio manga le te yai vai lo environment. Fa mai le upe masani ai nei atunu nei. Right place, right time. Ala utala le fatu le vefine. Right place, right people. Be around with a right people. If you be around a right people, always have a positive thinking. And you become a positive thinker too. If you want to be a sharp thinker, be around a sharp people. Hai alu ne te whainga ruenga se whalau vale. Aso ngā fua, aso lua, astofi as furaile, i o nisa o tātou, watu i marasa pati. A whainga ruenga se whalau vale,
E pau ale me te whaia ia so uma te whainga luengai. O lau whengai ma vale. E le ma whaina sanga tonu whaia o le vale. E te tau ma whaia e whaia ungai o inga ale ma malama renga ngana. E whai, you have to do your action. In order to ngata whaavare valea. E na te malama lamba le mea lai te mana oai. Te rola o le me tupu ia o e pea ona e surrounded by a disabled people po tangata vale lea. E una te ua e whaavare valea tuai. Tu lou arenga ngana. Ai au mwina whaura Afiafi nei. If you want to be a sharp thinker, be around sharp people. Ia leu pe masani e tātou sa moa, o le moa e lata i lalo mtātou ai e tela na penu. O le tau le lea e lata na whalo matai, e potoro na fonga e tautala. A le tau le lea e tūma mao mar whalo matai, e whaavale valea e ngutu valea. E sa o le leile ngana lea e ala le whiau le Afiafi nei. Veanga murimuri. O le comment le mara tangata le ngoi a John Maxwell. You change your thinking, the way you're thinking, you can change your life. A whaia te mawhau whawifo o ora maape, o ora maape. A whaia te mawhau whawifo le kalesia, o ora maola, o te whaiatu lau tale e te oe le kalesia, o oe a o le maola. A whaia te whapeifo lo mawhau, o oe o le tamarini, po le arsi nao lo wao. O le tamarini, e ni iau me whaia te tangi vale. E la ngona lau leo I mea ngā ruenga le tua. O oe a le tamarini. Amen. Ai a whaia te mawhau ifo, e sui lo mawhau o le tamatua. You have to tell yourself you are a perfect man. I tell you what, for maile, training at the GMI, tau na whainga tāri tōle ninga. Ma sani anau whaalonga le saunanga, te tai miso lau whainga luenga o root. Ao tauina lau whainga luenga GMI, all in a mind. You have to tell your mind, you can do it. You have to tell your mind. E te tau na oa oro mawhau. Aisha, for Malaea John Maxwell, you change your thinking. Po me te mawhau ai or your thoughts. You can change your life. A whaia whaifaro mawhau te le mawhai ana e whaise mea. E o mea le oti e te le mawhai ana e whaise mea. E te aruifo to I lalo are tunga mau. Ai ona talia ine lo mawhau e te mawhai ne whaia. Pena o oe te whaia. I tell you what, like Maxwell said, you can change your life if you change your thinking or your thoughts. Ia tina ai oe mau le kalesia le tua. Ia ia sukariso le maola. Ma ia e a mio ai ma o a mio ai. Fa maola. Swafo Yesu. Amen. Lau whaia tātou te talo. Lo mātou ta mai o lo soifua I le langi. Umareo na mātou whaalonga ala I awa fionga I le nei pō. Mātou wole ngang sae se I e pai atu, pai ifo ma I e pai ane. Ma moli le nei whiau I fina ngalo mo mātou loto. E nei a vea la upu le nei Afiafi. O se whiau e toi whafangu ai ma toi la langa I fina ngalo mo mātou loto. A mātou iai lau whiau ma lau ngā luenga. Whamni e so mātou te iau au ia Pastor Willie. Tiana mar whanau. Whamni e le au tustusa lau ngaruenga. Pali I mar Faletua mar no whalo. Le te ua loa le tua lau ngaruenga. Ui tualangi ata taruasa mar Faletua mar no whalo. Lau whai ngaruenga ma lau e kale sia wao. Mātou siti antu I la toyo la wa au ang le lei. Wha malo sia ma whaalo to teleina I mātou umate to tas. E ala I lau fina ngalo I lau wala au alofa. Se me wasala I lenga ngana ma ve malape le tuo le nei po. O le ngang tai le ato toanga lua ngang pa ia. Fala wei tele mo ye mo moli o ina I fina ngalo mo mātou loto. Le tau o lau fe au le nei Afiafi. Ia vi ia oelo mātou atua e le au noa e whaavavau. Ia vi ia oelo mātou atua e le au noa e whaavavau lava. Amen.